Pozdrav. Veliki pozdrav iz 3 principa Srbije. Sve najbolje vam želim. Danas ću vam pričati o 3 principa. Um, svest i misao. Vidite, prije 40 godina nismo imali nikakve principe pomoću kojih bi mogli objasniti prirodu našeg ljudskog iskustva i kako se ono kreira. Sydney Banks je otkrio i definisao jednu fundamentalnu istinu da se naše ljudsko iskustvo kreira putem 3 principa. Putem uma, svesti i putem misli. I da smo mi u stvari 3 principa u akciji. Da se svako naše ljudsko iskustvo kreira putem 3 principa. Kada sam ja prvi put otkrio da sam ja 3 principa u akciji i da se svako moje iskustvo kreira putem misli, putem svesti i putem uma, moje životno iskustvo se promenilo. Manje se orijentišem prema onome što je već stvoreno, naše ljudsko iskustvo, a više se skoncentrišem na ono što stvara naše ljudsko iskustvo. Vidite, sreća, blagostanje, uspeh, zadovoljstvo, ljubav, to ne morate da tražite. Kada shvatite da kreirate vaše ljudsko iskustvo putem misli i putem 3 principa, to nađe nekako vas. Što više to tražite, sve ste dalje od kuće, sve ste više i dalje od svoga doma, od svoje originalne svesti, svog bića, od svoje inteligencije, svoga uma. Vidite, sreću, zdravlje, uspeh ne možete naći u svome iskustvu izvan sebe. To se nalazi u vama. Vi ste sreća, uspeh i zadovoljstvo. To je naša bit. To možete samo zaboraviti. Kada se toga sjetite, svet izgleda drugčije. Vidite, misao je jedan gradivni element. Misao sa svojom najboljom prijateljicom koja se zove svest gradi naše iskustvo. Misao kaže svoje najbolje prijateljici: pa htjela bi da kreiram jedno ljudsko iskustvo, hoćeš li mi pomoći? Svest kaže: svakako, samo mi reci što misliš i ja ću da se zauzmem za osjetila, da stvorim emociju, da stvorim osjećaj i percepciju i to će da izgleda stvarno. I to stvarno izgleda stvarno. I vi mogli biste se zakleti da vaše iskustvo dolazi izvana. Da se vaše iskustvo kreira od životnih okolnosti, od ljudi oko vas. Ali istina je da se naše životno iskustvo kreira iznutra prema vani. Da mi živimo u osjećajima i emocijama naših misli. Vidite, svest se zauzme za naša osjetila, kreira osjećaj i emociju. I mi onda imamo percepciju i na osnovu te percepcije i naših osjećaja mi kreiramo akcije. Doživljavamo svet. Ne vidimo da je misao prolazna i da je misao spiritualna. Mada u svakodnevnom životu vidimo kada se naša misao promeni, da se naše iskustvo isto s tim menja. Mi doživljavamo sve drugčije. Danas mogu da mislim da je ceo svet protiv mene, a ujutru kada se probudim, kada se moja misao promeni, sve izgleda drugčije. I danas možete nekog da ne volite i onda za par sati vidite, pa to je u stvari jedna divna osoba. Vaša misao se promijenila. Vidite, što više vidite princip misli i pravu prirodu misli koja je spiritualna, više se skoncentrišete na sistem koji radi za sve i svakoga. Vaše iskustvo je drugčije. Sistem je sistem koji se koriguje samo od sebe. Ne morate ništa da radite. Vidite, misao. Bez misli nema percepcije, nema osjećaja. Misao stvara osjećaj. Ne možete imati osjećaj i emociju bez misli. Mi ljudi samo tako mislimo da to tako može. To u stvari ne funkcioniše tako.
Prvi put kad vidite spregu između vaših misli i vaših emocija. I kad vidite da vaše emocije i vaši osjećaji ne mogu da dođu izvana od ljudi okolnosti. Vaše ljudsko iskustvo će se promijenuti. I vidit ćete kako možete da pomognete drugim ljudima. Kako možete da pomognete sebi. Vidit ćete da smo mi ljudi u jednom velikom nerazumevanju. Da naše blagostanje, naša sreća ne zavisi od životnih okolnosti, da ne morate da ih menjate. I da naši osjećaji i emocije ne dolaze od ničeg drugog nego od naših misli. Kada otklonite ta dva nerazumevanja, svijet izgleda potpuno drugačije. Vi znate da ste ovdje, da uživate u svom iskustvu, da kreirate svoje iskustvo putem misli, putem 3 principa. I to radite svaki dan. I to svi ostali rade. Na isti način kao i vi, kao i ja i kao svako drugi. Hvala vam puno na slušanju i sve najbolje vam želim. Puno sreće i zdravlja.